Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo's people, North Khasi Hills District, Kalashim Yaka Sinjam and Yakandu, Yaka Additional Deputy Commissioner, ka Ri-Bhoi District, ka Kongbi Rani Ban IT Yaka Dorkas, Kabadawa, Badi Ban Weng no and Pinkandria Shaway, Yaka Khyrdop Gst, Kabadon Ha Umling. Habakranch Kilat Pathai Khubor, Uba Riki Majao, Secretary ke Fkjgp, Hakajing Donlang Uba Banroy Watlang, Information and Publicity Security, Lembat Kiwi Kidukon, La Ong Bakate ke Khyrdop Gst, Kalawanra Jing Penthut Kabajur, Yakalit Kawan ki paidbah. Ula Batairu, Bahaka Jaka Badon ke Khyrdop ke Jingyen Kali, Khamtam Kitrok, Kalapinlong ke Jing Kali, Bad Bu Jing Mai Kinong Let Nongwan, Khamtam Akani Kapor, Bagajing Shna Surok Kadanya Chakaman. Nalor kata, ke Jylla accident ke baju jia hakate ke jaka, kila penlong ke kinhun, Dawa, badi ban shimkhia mardor, halor kani kakam. Namar kata ke Fkjgp, kala kirpad ki Bor district, bakin tuklar lam, bat shimkhia ban pentikna, ya ke jingshangan jong ki paidbah. Mynta ke Sngi, ngina kaliang ke Fkjgp North Khasi district harangkat bat ke Nongpoh circle bat presiden Nongpoh circle bat presiden jong Umling circle. Ilaiwan Mynta Sngi ban bu Khubor Khasi i additional DC ibadah benpej apa ke district administration halor ka kate ka check gate jong ke GST ka jingdon jong ke check gate GST hangtai kelap pentut bahai kali kawan jong kinong lek wan lengba ka jing check iki gitrok bagi penyang hak itu gelinti dang hakini khliat tayo kini khliat si ajabun ki accident hakite nomor ba hangtai ketika gelinti ke bedang susna ingin nak kalian keseng ni labu jingtok Khubor Khasi ya apa district administration bakin Weng no kita ki check gate jeng GST bakin chef no sawai ngim ong bakin penduk pendam sedan bakin bu no sawai gi cakap kham kluit kenang ba kali kawan jong kinong let ngawan kalsuk mar ba ka jingdon ko te ko jabi gi accident nak por tingi nak kalian keseng like yo kenduk ya i madam Birani ibadi additional district deputy commissioner i laong hiba insashim kiahi namar ba nakliang district administrative nak por kejutip kejulap hiru kita ki jingja basosi ya accident tang hadang kini kiliat si kadon tang lam ta kejutut ngate kadon kata kejingyap brio kajing sosi mo hari kasem tang ba kajing pelong joki ya ketu saka bikin peniang kali namar ba hakajing shisha kila long ya naka bor jong ka jing batai jong Supreme Court ba ka article 21 April arja khalriu la amen ya ka rule ba omsa ya kitrok bakin yang harut di national highway tewat kataru ke GST kadang le kita kadang penyang kitrok harut surok bat kene kon ra ke jingma kala violation kala violate ya kata ka ijong ka Supreme Court ya ka bill ke balapas ke Supreme Court hak baide bat ka article 21 ke balakang ya kitrok bakin yang harut surok nomor ba baju jia nak por ki accident. Industri jungi kedai service industry. Tekumbala on service to mankind is service to God. Tourism kamdei syutan ha po city, ha po sorkar. Kibre bilastan mensa kylleng. Ngin hapan concentrate on niche travelers, on niche experiences. Kenapa ngilapan brand kan di Meghalaya one of these as one of the top destinations. Idan something ita ki age of tourism kawai deka attraction. Kemudian idan man-made and natural attraction. Second is idan kami ke cetasa ada belawan operation ni. Tinggi dan tamru ke jingwan ke accessibility bikin puai. Tinggi dan tamru ke amenities, tinggi dan tam ke activities. Kini kita 5 A's of tourism. Kemudian coba tayo pi. Kecing kesian jog sorkar lele ke lah pen yana payengi pengin yo. Footfall buat ke state no pengin yo itu ke tourist bikin mah. Amar ke tourism department kita dan ke schemes ban ialam mingi shabar ban let's sell ki packages in di kini ke services jungi. Hakaban nila pan convert pat tekiwan ki tourist ni ngiton ki B2B meetings, dan ki B2C meetings. Idan ti B2G meetings room ya kendo itu berapa fair na kylleng kari na kylleng perthai ngin dan kami ke sorkar untuk facilitator ke sorkar ini dan kam kita ke stakeholders nomor ngin tray kam at ground level and grassroots level